Kanang kiu Irat Sports Club kala pelim no ya Kamokhar Sports Club da Argo Lanot ha kajing khun ka long menda ka sngi ka santri unaitung Hamadan MFA turf Polo Ground Shillong jong Lempung OC Blue Shillong Premier League balapelong da ka Shillong Sports Association mat ka Meghalaya Football Association kani ka long kasin ka baningkong ba kanang kiu Irat kala job ha ka samoy ile ka bamenta ha ka ba kala kamay Sun Point na kisausin kajing khun Kajing pengkrek jongi tegilang nilong man kasih man lah ka bangi praktis ni pengkrek ka iem ke jongi bangila ka minyo kajing job kamu kajing pengkrek saya menangi kadang ke starting bangin ada trish tom show bangin nang yo su kapan bangin kam hajrong ke table first of all ka go credit sikit player some players jongi gilong selfish rela dangin long selfish saya ni lah kam yo gun ki go lai i da jong mat bat ko we kadang kadi ka start na din hadin ki lai game bangila gam bangila yo ka jingetron asin to jingram menta kadi ka first bangyo ka jing job kan mulai mentala lai game sa game ilong injo yo ke chances tang bagi melawan kon chances akatai kon ram wan lamis ke jingram do game lai to di game mentala si yo ki chance man kon bot di game dapun te kam ki players kan lapun kam ya ta finishing final touch dan kita tahi ke ba wala managing clutch tim itu kila yo counter attack ni concede yang second goal kila penyap ya spirit ke jangki ba por kala sa tidak idon kam ban improve ya to ke finishing touch nangka ki labiang hi jila kai ngai kam long par suhun tak ta jingbiang ka jingla kai ba kam tu da idon kam ya points points and live points ni banyo mana game ngai na ni shikmat ni kam man fresh tam ha ban ba finishing